بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم بارك لنا ما بقي من شهر رمضان، وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان، يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. May pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban kepe mujji tewi duk kepe jinglit tewi tuju Allah. Iene magpapanjari sin pitu pangkat langit duk pitu lapis bulak. Ganiya limbang ni duk ganiya ipang-ipang ni. Lemikian iye magpeboo pitu pereta bulak dunya rasul ganta ngahatul kitebi. Ganta magwa kitebi amban dialim kalindeman magdialim kadantaan. Parangawainan kitebi amban kejauh janaan sin pagmaksiat magdialim kalimayahan sin pagtaat. Ganta ngawenan kitebi amban dialim lindem kaawam magdialim sahaya panghati. Ganta ngawenan kitebi amban suleyab ebbut narka jahannam magdialim sahaya surgaane. Ambaniin ga niya hinang janan pakaasekan tebi surga we ga kitebi tara akwe ni. Dukga niya hinang janan pakaasekan tebi narka we ga kitebi tapagis we ni. Dehlu amban temole ni hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. May palanggungan si agama Allah ta'ala. Antag-antag ni kampanya kuay tunelay. Sali du kaam may pong tinaikami delem mamlaka, delem Saudi Arabia. Atawakan si Malaysia, atawakan si Indonesia, atawakan si Brunei, si London, si France, si Spain. Antag-antag ni petuhan bindem dunya. Sangim inin mabaya ko may seban kitebi dangan pasalan iene kapital piningurong wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitebi
tu dia tak bulak dunia ini. Persababan ini kapital pengurung wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitebi dia tak bulak dunia ini. Kapital inin bang teo salwe tebi pahap sarta tetunay uwe tebi pahap bu nenguntung ga niya kelugi nu salama-lama amban dunya labi-labinin bang elaw akhirat. Sa kapital inin bang keniaan nen lugi uwe nu dukga tepe bisnis uwe nu pahap tu dia tak bulak dunya inin baya keu dukgai bang lugi magtagna kelugian nun bitu amban dunya inin bitu amban bulak dunya inin padagpak magdialim kubur padagpak hapillew akhirat wal iyadhu billahi ta'ala. Ambaniin daran tesubahat tuwe tibi pen Allah subhanahu wa ta'ala tesubahat bidubuhi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bang campaign ne mekepeghinang kahapan balik do kahapan bin si baran bi wa in asatum falaha bang keniyaan nin mekepeghinang kam kalaatan mekepeghinang kam kalaatan tantunin teed balik do kalaatan tahinang bimiaan tudyo ginhawa baranbi. Ini kapital pinengurong wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitebin inen esewon bi, duksulaton bi. Panagnaan inurungan kitebi umur wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan umur tebi. Umur tebi. Kapital hajjayan pinengurong wa Allah ta'ala hinsi kitebi. Kemeruwe kapital pinengurong wa Allah ta'ala si manusia supaya tepe bisnis we ne duk tepe ginang we ne kahapan turya tak bulak dunya inin iene baran tebi. Panagnaan umur kemeruwe baran inin kapital tebi metu dia tak bulak dunyahin. Apabila duwe kayu inin teguna we tebi si kahapan carta tepe bisnis si kahapan banguntung ga niya kelugi no sa lama-lama. Sa bang duwe kayu inin ga teguna we no si kahapan carta teguna we no delem kalaatan bu ne lugi kelugian nun tupe si dunya padagpak hapillew akhirat may pong tinai kalasahan. Number 1, umur. Umulin me pong tinai kalasahan iene ellew. Tina tewi ellew inin. Iene sekan kahaba palagtik. Umul tewi miyaan. Iene minit kahaba pepinda. Umul tewi miyaan. Iene oras kahaba papinda. Umul tewi miyaan. Kapital tewi miyaan. Iene ellew kahaba papinda. Iene bulan kahaba palinda. Iene tahun kahaba palinda. Kapital tebi miyaan sa hadje-hadje tura tak bulak dunya inen bang kahaba sekan, kahaba oras, kahaba ellew, kahaba bulan, kahaba simana, kahaba bulan, kahaba tahun. Niya tepebo o tebi iene amban kahapan ban keni annen ko minning mananen teguna we tebi iene number 1 kapital miyaan iene umul miyaan si kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bin Hasanul Basri, Yabna Adam,
Innama anta ayyamun idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. O keu pinni penubu Adam. O keu pinni penubu Adam. O keu pinni ampu anak apu Adam. Innama anta ayyamun kau iyan keelewan hepkeu. Idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. Bangken ya anin peseddep dembua amban elew. Iyan ni sinasangnu iyan. Maananin hilang keu amban kehilangan ni isab dembua amban kau. Way kehilangan. Kanalanten binheptu dia tak bulak dunya inin. We umur manusia in megsesong tahun we megsesong paekka. Gak talab-alab we tebi iene umul tebin inin megsesong tahun megsesong hipakulang. We pege bang bakas tesulat we Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin megumul keu 40 tahun, magumul keu 50 tahun, bangken ya annen umul nun kuay tulay 20, maananin kekulangan na 50 tahun lay 20 tahun, maananin 30 tahun sa keu turat tak bulak dunia. Bangken ya annen tesulat iene pengumulan nun me pong tinai kalasahan 50 tahun dutura tak bulak dunia inin, bangken ya annen umul nun kuay tulay 40 tahun. Kekulangan ni 40, 50 bakas tinakis ganta umul nun. Maananin 10 tahun sa keu tu dia tak bulak dunya inin. Bangken ya annen tabadjet umul nun tura tak bulak dunya inin. 30 tahun. Ien tesulatin bangkeu megumul kuay tulay 25 tahun maananin 5 tahun sa keu tu tak bulak dunya inin. Hapsukod gay kitawahan tebi umul tebi dangan-danganin bang piyesa. So, duman umul nu iyan kahawa elew patamba, duman umul nu iyan kahawa elew peekka, sa umul nu iyan kahawa elew peseddep, kehilangan amban iyan bakas sinulat cika ulay, mepong tinai kalasahan. Idza dhahaba yawmuk, dembua elew peseddep, dhahaba ba'duk, dumanhep elew me peseddep lay ni hadja, sumagua lamud keu peseddep, kehilangan na isab amban, iyene umul nulay, de elew, atawakan, de simana bang keniaanen, peseddep me elew jumaat na mepong tinai kalasahan. So, way happy birthday. Way happy birthday, way katambahan ne umul manusiain. Buduman, way katambahan. Sumagua, kekulangan, may pong tinai kalasahan. So, gani apa tura tak bulak dunya inin, peggegegan no, pegebasa katambahan pangumulan nun. No, sambat bahasa sin, ang galisin, may pong tinay kalasahan. Nagi manjari mig-extend. Ine tesulat si kauhin bang taman miyan umul nun. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tasyubahat tabi dibuhi ayat ini. Niya tertentu umur pengurung wa Allah Ta'ala wa manusia, si manusia. Fa idza jaa ajaluhum, bang ubus ni umur pengurung si emiaan, sarta tekkane kamatirin, la yastakhiruna sa'atan, gayne late bisan dasekan, wala yastaqdimun, duk gerwi sab sinongan bisan dasekan. Umul nu kapital nu tura tak bulak dunya number 1. Pen Allah Ta'ala. Wa man nu'ammirhu, dalam surat Yasin.
Tapos sa tebi ilawi dambua hafidh tebi hafidh Amir hafidhahullah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Gakayan ta siya yun. Bangkaw inurungan umul, duk tasayo uwe nuwe umul numiyaan, duman patamba sa pekulang kew, pinalam maisab ang banme pamaranan numiyaan. Hangkan neme pong tinai kalasahan, duk tasayo uwe nu umul nuwe megsesawang tahon duman peekka, sa megkekulang, bangkew inurungan padangkew Allahu Ta'ala hin me limempu ne me ennempu duk te se yunu kekulangan kew hati kinulangan isab amban pemepen jadi kauhi. Pinekotot pelwehan nun. Pinalam mapamayam nun. Kinulangan iyan ne pegmemorize nun. Pinepeddi me ulaan nun. Iyan ne tegees no jaman no bata-bata me binengket tabot kayo mag-umul 40 tahun atawakan me 50 tahun. Gay ne tegees no iyan ne tegees no jaman no mabata-batain. Iyan ne tegees no jaman tagna ban pe ine tarabaho ban pe ine miyaan. Binengket pagtabot kayo mag-umul me 55 tahun me 60 tahun. Ga niya basag-basag no bisan ahat-ahat. Peddi ni me tungkag ahat-ahat tadya usa. Peddi ni me ulaan ahat-ahat tadya usa. Duk tasay uwe no. We bang pesong umulon 60 tahun. Duman kew katambahan. Sumagua kekulangan amban iyan ni pemepenjeri kaumyan. Amban iyan inurungan kew message. We Allahu Ta'ala iyan ni si kataha umul no iyan pinagpain-pain. We pekulang amban kao. Iyan e pemepenjeri kauhin. We pekulang amban kao umul nun. Dumain katambahan. Inin kasi benalan. Metura tak bulak dunya inin. Yen tenged umur manusia. Nabakas talista tebi LOI. Duman ke telebi 25 tahun. Niya megtek siya ako sa dembua metettoa. Apay. Peine bahuta sayuku umulkun. Bahuta sayuku umulkun. We sayiro hati kulang-kulang nin. Pagtsakay takali we na iyan ni muhadarat te bisang himili. La ilaha illallah. Tahati penne umulkun ekka manaman lepas. Ihati me telebihin 25 tahun bang bakas mag-umul ennempuin. Ubos meke susehin ga pain ne te osarwe ko si kahapan kemon. Maglamod na li kalaatan duk iyan eh. So, kalaatan duk kahapan. So, ini na umat Islam, umur, pandak ni manamal umur tenbi. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, umru ummati ma bayna 60. Umul ummat kun peine keekahan mati amban ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam metaman ennempu uduh pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang niya katambahan amban iye ne umul nile palabi amban ennempu bonus ni iyen tudyo iye swerte ni bang teguna wen si pag-ammal ibadat me pong tinai kalasahan. Duman kitibinin ko umat jaman tagna. Mag-umul may 500 tahun. Nabi Nuh mag-umul 1000 tahun palabi. May jaman tagna li umul apu tebi Adam 1000 tahun. May kaanakan nen mag-umul may 500 tahun. Mag-umul may 700 tahun. Kitibi umat jaman kuwaituin inen. Bang niya keurungan ennempu sampai pepitumpu palabi. Swerte na nihip. May pong tinai kalasan. So, isinayang we tebi. Iyan ni umul tebi mapandak-pandak ini. Iyan ni kepote bukok no. Awe, pandak bisar. Nulebe kew namin. Namin kew. Iyan ni kepote bukok no.
Iyan ke lurut matano, iyan pegkotot pekuitan no duman ne ko jaman masa, iyan me ke peddiulaan no apabila ke miaan kuat sa ili, iyan me kasaki petek kasi ka uduman kwe me jaman tagna gene basag me immune system nun, tagna bang me lemon diki-diki do. Bisan pa bino mag-basketball, ban pa bino may magbola, okay, ruga na problema ni. Pagtaabot kita ke umulan, may 6, may 7, ahat lemon diki-diki, automatic na kita lockdown. Iye, may petek kasi kaw iyan. Tapos wahat miyaan. Message. Warning na iyan, amban Allah subhanahu wa ta'ala. Oy, lalla, dende, bahi ni kiyo. Langkew na umulnun. Gay ni teggel patapit si kao kamati. Gay ni teggel patapit si kao kamati. Inin kisiven nalan umulin may pang tinaikalasahan. Paindang buwa miyan salaf rahimahullah. Bang pain na mag-umul aahin ennempu dente nga ne baranin dialempe kubulan. Iyan maana bang ni kayo mag-umol ennempu sampay palabi. Iyan. Sucor may ibarat nin. Bang kayo miaan tekka na si boundary. Miaan antara Isabela do Klamitan. Iyan si may batasin lay. Iyan si sulat welcome to Lamitan City. Once ni kayo umasik pili. Siga ni keutek ka iye ni asal dialem daira lamitan lay. Dialem city lamitan lay. Tantunen teed. Tekka ni keudem lamitan. Eili mining bisara mi salaf. Bang umabot umul aahin 40 tahun. May pong tinaik kalasahan. Dentenga ni baran nen dialem pekubulan. Nasubay ni kew ngokos. Mag-ammal patanam paring. Subay ni kew ngokos. Yene mag-ammal patanam miaan kedembo pong tiniiko dende. Pege ko nito subahat le inin kapital no mahadjehin yene umul no ini. So bang upama umul nun kepennoan uwe no duk ibadat, duk sadaka, duk puase, pagbasa Quran, pagzikir, pag-ibadat sa Allah Ta'ala, kahapangadatan, kahapag siyaw kake, peiyam si sawe, ga kew nganyanya, ga kew megzina, ga kew mapate. Tantunin umul no miyaan teosal we no. Kapital no umul miyaan, teguna we no iene, si makasanyang kao, nguntong ang bandunya labinin bang ilaw akhirat. Nasya bang pupud umul nun, siga paghijab no iyan. Pupud umul nun, siga pagsambahayang no iyan. Pupud umul nun, si pegdende. Pupud umul nun, si pegkuntara. Pupud umul nun, si paganaksin. Pupud umul nun, si pegkorupsyonan. Pupud umul nun, si pagsindikatohan. Wasa nganyaya. Enep inin me manusia. Me pong tinaikalasahan. Lepas umul den, iye ni si tinaggaw Allah Ta'ala, lugi si ginhawabaran den. Lugi si iye ni ginhawabaran den. Ang bandunya labinin bang ilaw akhir. Katawahan bisa ilaw kiamat. Bang ini pagsusunan aahin. Yene dembuwa na pas de pegua amban behere. Di alam surga ni, may adam surga. Yene na pas de pegua amban behere. Ga teo salwe de si kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala. Pegsusunan we re umul mapandak me pegua. Dasa saat desekan amban behere miyaan. Sa inggini, bang upamanin,
Tehunan melepas amban umul nun. Puan tahun melepas amban umul nun. Sipeg kerupangan. Sige pagsambahayang. Sige paghijab. Sa ingenen te susunin. Tek kali silaw dembuli. Okay pong tinaiko kalasahan. Taymaon biinin pahap me brad. Taymaon biinin pahap me brother. Indanan bi umul tebi inin kapital hajja sikitebi. Nikmat hajja sikitebi. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Silaw kiamat. Tinilaw kew si umul no inin. Bang ine pengen gunahan no ihinto dia tak bulak dunya ini. Ketawahan bi silaw iin niya tinilaw Allah Ta'ala. Pen Allah Ta'ala la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i khisalin. Number 1, tinilaw an umrihi fima afna wa an shababihi fima ablah. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Wa an ilmihi fima amila bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. May manusiain tek kalay silaw kiamat gay petumekang betis din ganta me petekangin tinilaw ni sibeli 4 bayu. Tinilaw ni sibeli 4 bayu. Number 1 question. An umrihi fima afnah. Umul dem buwa question. An umrihi umul no bang antag fima afnah. Bang antag lepas we no pengumulan nun tu dia tak bulak dunia ini. Nangkanda kami susi. Yene me kelepas oras tebi peg muhadarat tebi me 2 oras sing ngapat ngaji. Yene me peg mian muhadarat tebi sa inin me 2 oras lepas si pag live sa inin. Magsukur ku. Teguna we tebi umul 2 oras iene me pelepas amban kitebi inin insyaallah ketekkahan tebi tek kasilaw kiamat. Teguna we tebi sa kahapan. Kanalanten bi me umul yene pinakaat tebi si me kerupangan si me pagmaksiat si me pegdende. Inin we giti nilaw. No, sambat bahasa Anggalisin. Kamali kew. Umbul dem buat tinilaw tek kalay silaw akhirat an umrihi fima afna. Si umul nu bang antag lepas we dutudan dunya inin. Bang ine pengen gunahan nu iya hintu dam dunya inin. Hangka nepen ku kapital hajja inin bang teo sal we tebi. Dukkel ugian hajja bang tapaka at we tebi. Kamarwenin an syababihi umulnu kay bata-bataan. Fima ablah. Kabata-bataan. Subul kayo ko ito. Mengkin na ko maghaji bang na ko abahi. Mengkin na ko mag-ibadat bang na ko abahi. Mengkin na ko magbasa Quran bang na ko abahi. Mengkin na ko osal ko raho kabagong bata ko inin si peg enjoy. Osal ko raho kabagong bata ko inin si peg dende. Osal ko raho kabagong bata ko inin si peg travel tungan-tungan dem dunya. Da kew kawase. Peggepein Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si kedua inin tinilew si enlaw akhirat. An syababihi. Iene kesubulno. Bang antag we nulanyap. Tu dia tak bulak dunya ini. Nahangkan nagyene kesubul. Umul kesubul-subul tabi inin. Bang teguna uwe tebi si kahapan, teguna uwe tebi si peg ibadat kabata-bata tebi inin kemon kita bi bata-bata inin dembua kita bi isab amban pineseindung we Allah Ta'ala tek kali selo hari kiamat si oras gakne niya pesendungan tebi seddi amban pesendungan Allah Ta'ala dembua amban pineseindung si elaw ien yene me bagong bata te osal we de pengumulan de bagong batain si pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inin umul me pareng. Hangkan subi kita bimintang. Subi ru kita bi jomo mekketan umul te bi ngegas umul te bi delem kerupangan.
La ilaha illallah. Subay ro kitawi jomo ngeg gas pengumulan tawi wasa sipeg senan miaan sipeg perupangan dende. Atawakan iyan si miaan meg ina ba inin. Meg hinang maksiat antara iyan lelaruk dende amban lebe video call. Bisan dudumain kahalal ni. Lepas umur nundu siyan. Lepas kabata nundu siyan. Ini ni sembung nun. Imaginun ko. Imaginun. Paharap kayo si dahilwan Allah Ta'ala. Tek kali silaw kiamat. Tinilaw si kaumiyaan. Ini ni penembung nun tek ka oras iyan. Bang upama sa inin leku-lekunun tura tak bulak dunia. Ini number 1 kapital. Number 2 kapital. Number 1 kapital umur. Number 2 kapital pinebettad wa Allah Ta'ala si kaong. Iyan e baranno. Baranno iyan, baranno. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hindi alam Quran ni mahamulliya. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Gak kepein ni manusiain bakas pepenjarihan kami 2 mata. Kapital mata. Kapital puhu nu iyan. Alam naj'al lahu aynayn. Gak ke pepenjarihan kami manusia in 2 mata. Walisanan. Duk pepenjari kami della. Pepenjarihan kami della. Wasyafatain. Duk hinangan kami lips. Tong. Pahap-hap. Fen Allah Ta'ala. Huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal abasara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Iyan ni Allah bakas may penjari kaam. Walladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a buhininangan kam pakale tingi pahap-hap. Wal absara duk hininangan kam mata duk kam makapayang pahap-hap. Wal af'idata duk hininangan kam Allah Ta'ala iyan ni pangatayan. Qalilan ma tashkurun. Sumagua kekahan amban manusia gay magsarang syukur iyan ni si bakas pemepenjari Allah Ta'ala siya inin. Barantebi. Imagine sambatan bahasa Anggalisi. Bang magdagpak antara iyan ni ina nun. Duk amma nun. Tabiya sa miyan si pakalebi. Milyon hepian me peseputin iyan ni bohe. Milyon me peseputin bohe. May pong tinai kalasahan. Ini inalina no ere chromosomes. Nagkulang maglabi. Inin may term sciencein. Ambat sa ako check. May scientist din bang upama niya alay pakalik-kalik ko ito nila. Milyon iyan may pegwain chromosomes. Manni magsukur kew. Pinene kew. Amban milyon miyaan. Kao pinenein. Piniisi megdielem sikalan sa ino. Dielem matres sin sa ino. Supaya kao pininein. Pinapanjari sin manusia. Fen Allah Ta'alahin. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Puas ili me pong tinai kalasahan. Kao pininein megdielem. Piniisi dem matres sa ino. Dielem sikalan sin sa ino. Ubos. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Pinepenjarihan kew, inukil kew Allah Ta'ala, pinahap-hap kew Allah Ta'ala, dielem matres sa ino, pinapanjari manusia, may pong tinai kalasahan. Inukilan pinahap-hap, binetaran me uong, binetaran me mata me kilay, dukhap pinayaman, pagtaabot kew peguwa, bito pera tak bulak dunya inen, me kasinna-sinna in me siye, mamayaman kauhin, si first time kew tekitere to da tak bulak dunya inen. Nikmat baran, nikmat pamapanjari, nikmatul ijad.
Yene nikmat keikahan amban manusia tekei patwe rewe nikmat hajja inin. Gahip kewian niya jaman tagna umul nun ko itulay. Kung umul kun ko itulay. Umul kun ko itulay upama 20 tahun. Bangku pa atras may 40 tahun gahip na penubahatan si Sibyan. Gahip na penubahatan Ippan boy ga niya. Da apeke we pagkamanusia ko. Walaw pun alin ko gahip niya tinaat-taat yeni 40 tahun palabay. Pen Allahu Ta'alahin. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بنال بيني هل أتى على الإنسان gak kebakas lumabay ang baniyan ni manusia iyan mananin kitebi dembuwa waktu lam yakun syai'an madhkura gahip niya penubahatan kitebi bisan bakas general keu honorable keu ustad keu alim keu mastal keu iyan pon alen nun indananun dehellu amban panganak kau dehellu amban pemeteng kau gahip niya tinaat me gelal nu iyan dape kewe gelal nu niya tinaat walaupun alen nu gahip niya dape kewe alen nu niya walaupun puhu nu baran nu gahip kewe bakas ta alam-alam ga kainin te iseb nu bakas palabay amban kau waktu inin lam yakun syai'an madhkura ga niya penubahatan kau bisan bakas pen Allah Ta'alahin Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Puas amban gak panaatan manusia le bisan bakas gak niat tinaat siya bisan bakas pepenjari kami manusiain amban bohe de petak ubus urungan kami bala tura tak bulak dunya inen serta hininangan we kami teinge yene pakali pahap-hap duk hininangan we kami mata supaya meke kita pahap-hap tu dia tak bulak dunya inen me pong tinaikal sah. Nikmat baran nun esewun pe me penjari kauhin esewun duman iyan personal property nu baran nu iyan Allah Ta'ala bakas me penjari kauyan Allah Ta'ala depu baran tebi inin kemu kapital hajje me pong tinai kalasahan sa bayak keuduk gai me umat Islam ekka manamal ayat mag-aka iye ni si tinged fadilat barante binin ekka manamal ayat mag-aka si tinged padilat atawakan iye ni kahalgaan barante binin yene me kilay tebi pangannalantin bewe ga niya gunane sinesean pinindahan bakas pinipenjari Allah Ta'ala yene me miyaan tebi kahap-hap ni siya o sabisan nagilinjung to miaan kwe sindwehin binetaran me pinebelo pinalanjung wi kigimig syukur si bakas penjari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nikmat hajjainin si kita bi me brad me pong tinaiko kalasahan sa niya inin dilikaw ne barante binin bayak keuruk gai bayak keuduk gai inin kesebenalanin ketawahan bi barante bi inin tiap-tiap dembua leleetan tiap-tiap dembua part sin barante bi inin manjari lawang megdelem narka kagad kamduk gai inin sababan pun keikahan kafir umisi dalam narka tersebut dalam suratul A'raf. Pen Allah Ta'alahin lungkad bidem suratul A'raf. Bangkam magbabas sa Qur'anin talanggal bi ayat ini bangkam tekkan dalam suratul A'raf. Pen Allahin وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام
bal hum adal wa ulaika humul ghafilun. Walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Bakas tagamahan kami, bakas pinapanjarihan we kami kay kahanjin duk manusia. Bakas kay kahan, bakas tagamahan kami narka jahannam kay kahanjin duk manusia. Ini sababnin. Pakalen bisabab da inin, wallahi al-azim, in makatali o manamalan. Lahum qulubun, niya atay de bakas pinapanjarihan siya atay we Allah Ta'ala. La yafqahuna biha, sa gay ino salwe de pengesib, pangalasa. Allah Ta'ala labi-labinin bang agamani, mian atawakan labod de agamani sampay pangandaakan ni. Walahum a'yunun, niya matare sa gay ino salwe de si kinabayaan we Allah Ta'ala. Walahum adhanun, niya tingere sa gay ino salwe de si kinabayaan we Allah Ta'ala. Ulaika kal an'am, siya iinto dia tak bulak dunya inin, ko sepereti, ko sa pantun, ko kahantang, binatang tura tak bulak dunya inin. Balhum adal, epe man sobra pe amban binatang kahalan den tura tak bulak dunya ini. Pen Allah Ta'ala hin. Wa ulaika humul ghafilun, duk siya nei me manusia tura tak bulak dunya inin ligap. Way ligap, gao sal de mataren si kinabayan Allah, gao sal de tingiren si kinabayan agama, gao sal de atay den si kinabayan agama. Inegwaanen tiap-tiap dem buwa ang banlelaitan dem yaan, lawang magdelem apinar ka jahannam, sa papangaping wasal de baran de dukpuhu dem yaan. Pemebeg syara Allah Ta'ala may pong tinaikalasahan. So baran no inin halga. Way pakaat no yene si duman kinabayan Allah Ta'ala hin. Duman ka ude po iye ni property inin. Allah Ta'ala da po ni inin. Juwe o saan no pisi iye. Okay, udah buat pong tiniiko kalasahan. Inin keseben nalan isa. Banggay te o salwe manusia tu dia tak bulak dunya inin tuan. Jo, Brad, ikakipag Brad ko. Banggay te o salwe no iyan puhu no inin bakas pinapenjari Allah Ta'ala pahap-hap iyan. Si kinabayaan we Allah Ta'ala boon hadya magkaasangan boon mangga si sarane tiap-tiap dem buwa amban iene leletan tebi inin lawang magdalim apinar ka jahannam. Isa kemerwenen banggay te o sa leleetan manusia in puhu na inin part baran na inin tek kali silaw kiamat ga tepe usaha we ne patanam tek kali tu da tak bulak dunya kapital ne baran mahadja inin da ke umiha kuntarano antag bang antag tek kailaw iin wallahi alazim duman kuntaranon sine ruk sine duman usbawarisno duman syaitan duman sine ruk sine umul dem buwa nguntarahan kau, umul dem buwa ngin desme kau, umul dem buwa ngin debo kau megdelem narka tekkale selaw kiamat. Bang te osal delem kesirikan, te osal delem pagmaksiat, me pong tinaik kalasahan. Mula-mula ted ayatin peturun si me kafir. Iyan e baran no inin puho no. Pen Allah Ta'alahin. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ilawi may kafirin magputing si Allah Ta'ala we maghinang kahapan siya tura tak bulak dunya we sa ito siya tura tak bulak dunya. Inabishara Allah Ta'ala hin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Elaw inin, this day, patli kami ni behinin. Pinatli beherin.
Sa ilaw kiamat. Payaman bisime kitab akidah. Pinatli behehin. Sino memisarahin? Watukallimuna aidihim. Ambat iya memisarahin tangan den bang ina bakas leku-lekure metuda tak bulak dunyahin. Watashhadu arwujuluhum. Bune pematuk naksi akahante kau betisin si bakas laku-laku metura tak bulak dunyahin. Baran nu kuntaranun. Baran manusia kuntaranen tekka ilaw kiamat. Banggete o salwe ni baran na inin. Si kahapan tekka si ilaw iin. Fen Allah Ta'ala hin. Si me kafir. Pemintangan tebi inin. Duk gete hinang tebi me muslimin. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Si ilaw sinisay ni tekkat sinisay. Sinisay minintad da sa ili. Yan me kuntara Allah Ta'ala hin tekkalay si ilaw akhirat. Me kafirin. Yan me mangga si syarani. Yan me gete kole wal magma. Si atura tak bulak dunya ini. Gawin sampahayang. Nungka pebalik-balik inalinan me hancupak me kararak puasehin. Tabiya sa amin ko ilawi niya mian. Niya tayo kaleku magpain ko sa ili. Sinisay ni siya magdelem narka kimun. A'da Allah ilan nar. Fahum yuza'un. Hawa benesan den gak siya maggebekat. Hawa banis lainan den. Gak niya bekkatan lainan den hawa banis den. Hatta idha ma ja'uha. Syahida alaihim sam'uhum wa abasaruhum. Wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pagsakay ni si ilaw kiamat, syahida alaihim sam'uhum. Tekka si ilaw kiamat, syahida alaihim sam'uhum, naksi ni si siyete ngeren. Naksi ni si wakas laku-laku metura tak bulak dunyahin. Misa ni bang ine pengenggunahan iya hintura tak bulak dunya. Wa abasaruhum, misa ni matahin bang ine bakas ine pengenggunahan iya hintura tak bulak dunya. Wa juluduhum, duk misa ni pekuitanin sa ilaw kiamat bang ine bakas pengenggunahan iya hintura tak bulak dunya. Hatta idha ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluhum. Bima kanu ya'malun. Si bakas leku-lekure metoda tak bulak dunya iya ni memangga syara manara sin Allah Ta'ala. Ini bisyararin. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alayna. Misyara siya. Way kami itu naksi si kami. Way kami itu labobi. Painda si me tingirin. Painda si me matarin. Painda si me pekuitanin. Way kami itu labobi. Way kami itu iyan namiyaan pakaat bi. Way kami itu saksian bi si kalaatan tu sa ilaw inin. Sa ingin nalasare tu rata bulak dunya ini. Tangan akahante keu. Jinaketan supaya gay iggas. Mata inaebrohan supaya hap pinayaman. Kuwit me binaselinan atawakan ilosyonan supaya miaan ngepote atawakan hap pinayam pekuitanin. Sinusut kemon bang me mandi kita me teingin hawa pengeleg teiyehin. Tinalaw kita ko sambing, tinalaw kita ko pesek, tinalaw kita ko me miaan sinemua sa bablasate si me kuit tewinin. Bese sa iin tu si dunya kahalan tewi antara tewi dukbaran tewi inin me pong tinay kalasan. Tek kasilaw kiamat niya waktu tehinang kuntara uwe no. Me pong tinay kalasan. Kuntara no, bakas ase-aseno tu ratak bulak dunya ines sebwe no manamalan. Pagtaabot tek kasi ilaw iin. Iin umbol dem buwa mengelebok kauhin. Naksi si bakas leku-lekunu. Meturya tak bulak dunyahin la ilaha illallah. Nali keu pahap. Nali keu pahap. O keu pong tinaiku. O keu pong tinaiku. Nali keu pahap. Dumaninin tanda ineruk init. Pengeseb inin si kaam kamemon. Jambatan ambad ng kepakindu. Pengeseb inin si kaam o kame. Pong tinai kami, gay magsasambahayang, pong tinai kami, megjizina, pong tinai kami, bahan binual magbulaog, eseb inin si kaam,
Pasayo kam. Bintong kambalik tuju Allah Ta'ala o kam may pong tinaiku. Padpad BPLum, padpad takpe kita bimigtoket duk kapital tebi, yene antara sin umul tebi inin, duk baran tebi inin, pege na waktu bang kita bi itu matei, duman sine duk sine kuntaraten bitek kaselew dembuli, baran tebi ru, me umat Islam, te kuntaraten bi, tek kaselew iyan, banggay hahapeg buoten bitura tabulak dunya inin. Inin keseben nalanen. Jaza, pene. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum bima kanu ya'malun. Ini bisyararin. Qalu lima syahidtum alaina. Magpain iya ni manusia. Lima syahidtum alaina. Way kami itu naksi isi kami. Way kami itu labobi. Way kami itu pakaat bi. Ini sabab. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ilaw inin. Pinabisara kami wa Allahu Ta'alahin. Iyan ni mekigeis magpabisara sin kemon kabayaan ni pinabisara. Antaqan Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marra ga katesabbi. Iyehep bakas may penjari ka am tagna pe pinapanjari kang pahap-hap, pinapanjari kang manusia. Wa ilayhi turja'un. Duk tudyo iye hep kambalik na tiya ni kam tabalik tudyo iye. Sumagwa pegge keniyaan binre tatak bulak dunya magkaasangan magbulaog ga niya tabahan mag-ibadat magsirik magkupor na ito netong bas bintek kasi elaw ini. May brad may pong tinai ko kalasahan ko may bangsa ko iyakan antag-antag na kamlahat ko ito nilay kitawan ko ikkaamban kita biinin bulaog. Sime Sabah, sime Manila, gana bahan tebi, mian tebi sa mian, gay kitebi magsambahayang, gay kitebi mian magpuase pe bang petek ka, gay tetuun tebi lan tudyo Allah subhanahu wa ta'alahin, bando kitebi pinainan, gay kitebi pakale. Brad, okay pong tinaik ko, pebintong keo pabalik, padpad no pe elum. Pebintong keo pabalik padpad no pe elum magtewat kasi Allah Ta'ala. Makaasik kita itu bang tek kasi lew dembuli. Ga niya kuntaratebi sine bang sine. Baranno kuntaranon tek kasi lew iyan. Banggay dahingan no laku-laku no malaat iyan tupe si dunya inin. Sumunde baya keo dukgai. Baranno iyan pinupod do Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mole keo habatat Allah Ta'ala dendang-dendangan. Nengge keo si deheluan na dendang-dendangan. Hinisab keo dendang-dendangan. Eteliun. Elaw akhirat nun. Eteliun. Elaw iin. Hangkan dehenganon na pagkarupangan no. Metode tak bulak dunya ini. Duman kita itu adunya. Duman kita itu adunya. Duman kita itu adunya. Mole keo itu ap akhirat. Mehu gagain bang tek kasi lawiyan baran no bakas pinapenjari Allah Ta'ala iyan iyan mengelebo kitehin wal iyadu billah bang pan isab ge kita bilang amban may manusia inin may pong tinai kalasahan duman kita bito igay magduse duman kita bito igay magduse kita bito kemon ako baran ko may misali Subhanallah, bang bakas kita bito magwa ginwa secret. Daran tebi syaraku inin. Hatu kita bito gay makapagpayam antara tebi dangan pisidangan. Hatu kita bito gay makapagpayam antara tebi dangan pisidangan. Sabab yine ke katinengesten biduk ke katinepukan tebi dusya tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagwa tiya kita bitinempengan wa Allah Ta'ala duk tempeng netu tak bulak dunya inin. Andu ame huwaya bang niya na tekimat tabi pardusehan tabi ko ni pinil ni pege tiya kita bi barduse balik kita bi tuju iye megdawat kita bi tuju iye kahaba kita bi makalanggal pardusehan pege ko ni pinainlay baya kita bi rukgai baran tabi inin duman personal property tabi pine tekkawe Allah nikmat amban Allah supaya te pupudwe tabi sipeg ibadatan me pong tinai kalasahan. May pong tinai.
bang panisab tatali tabi may pong tinainin. Barannu niya siya kiamat, yene tafsiran bisara Allah subhanahu wa ta'ala turata bulak dunya inin, may gulang maglabi dalam suratul kahfi. Fen Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni mahamulliya, fen ni qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, ini gay kikambaya tauan ku atawakan pangakahon o Muhammad, gay kikambaya akahan ku bang sini amban me manusia lugi kekehinang den tekkale siya akhirat, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yene me siya lepas tu dia tak bulak dunya inin. Yene me siya meghinang kalaatan tu dia tak bulak dunya inin, ubus kinimmat we di kalaatan dem yan we hinang hap. Yene me megkerupangan tu dia tak bulak dunya inin, bang pinages amban kerupangan ne miyaan, balik-balik malaatin si pamayam ne memagesin. Yene me megsitura tak bulak dunya inin, bang pinages amban kesyirikan dem yan, balik-balik iya binisarahan den mamagesyehin. Panganalan den we tumuun hinang den. Alladhina dhalla sa'yuhum, yene me siye lepas tura tak bulak, ulaika alladhina kafaru bi lobat man signalin, alhamdulillah, tapasaksak we tebalik ga ngabutan putuk. Alhamdulillah, lobat miyaan signalin, miyaan, lobat miyaan signalin, ga ngabutan putuk. So, ta continue. Alladhina dhalla sa'yuhum. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Yene penne me manusia tura tak bulak dunya inin magkafir si Allah subhanahu wa ta'ala. Fahabitat bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Duk megkupur siya siya akhirat. Gaya kahaga doa niya narka duk surga. Gaya kahaga doa niya akhirat. Fahabitat a'maluhum. Batal kekehinang den tura tak bulak dunya inin. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, teka silaw kal kiamat, gay pen urungan kami harga baran nen si timbangan. Wallahi al-azim. Pen maananya teka silaw kiamat, gay urungan kami harga baran nen teka si timbangan. Pag tinimbangin si oras pag timbang telu. Dembuwa ang bantelulay, barannu. Tinimbang keutek kali silaw kiamat. Tinimbang keutek kali silaw kiamat. Puho no inin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Painne. Yu'ta birrajulis samin. Al-azim yawm al-qiyamati. Fayudha'u fil mizan. Fala ya'dilu inda Allahi janaha ba'udatin. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Igate anu ko hadis li. Sumuga sayili. Mian bima'na al-hadith. Sayili bentuk hadis li. Review kurahu insyaallah ta'ala puas ini. Niya manusia tekkale siya kiamat hajbaran nin. Yan may tindegan tura tak bulak dunya inin, panganalan nin, kawasin nin, pegi hajbaran nin. Natekkale siya kiamat, asal hajja tindeg ainin. Dukhap manamal baran nin, tindes manamal baran nin. Fayudaw fil mizan. Binettad si timbangan. Binettad si timbangan para tinimbang. Bang niya kehalga paran nemyaan. Wallahi al-azim. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam magakahin. Gay bisan umabot bohatan matambok melemek metindegan inin dembuwa pepik kemut.
Gani buhat ne bisan dem buak pepik kemut gay umabot. Besi say na jabaran nen. Mana tafsiran bisara Allah Ta'ala. Fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Siyallaw iin, siyallaw dambuli. Fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Gay pa inurungan kami, gay urungan kami harga si timbangan baran manusia men bansa inggi hadjenen sa baban pegge kaniaan laku-lakunen tu data bulak dunia ini. So barannu okay dem buat pong tinaiku kapital nu iyan hadje manamalan andu pupurun si pag-agama, pupurun si kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pupurun si kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge duge hinang nukuntara, duge hinang nulawang narka. Duk niya harga ni si oras tinimbang ni. Si lewin may pong tinai kalasahan. So, S7B, kapital tenbidwek kayo, isa umul, kamarwenen baran, umur, iwan badan, penbasa malayuhin, kapital hadjayan, ipatun, miyan inexplain ten siyang eminin, may pong tinai kalasahan. So, kung ito, ketawahan nun eh. Ketawahan nun eh, bang ine kapital no dem dunyahin, nakao ne ko bahala, bakas ne ko akahan ko, bang ine kapital nun, kao ko, bang pag-business no keduk me ke untong, ataw kan bang no gunano ke sikalaatan duk ke lugi. Bang ke untong alhamdulillah, ga niya ke luwi nung ewatse law kiamat, bang ke lugi, geni ke untong amban dunya labinen bang ilaw akhirat. Tamanin muhadaraten bi, magmaap kam arak tumaha, sumagua, mian game ke ine, liang du kitebi makapagkasuwa sa inin, liang du baya tabi atawakan makapagsabu-sabu sa inin ekka, bang ni ali tabi syara laat maapun biko, bang ni ali tabi syara tumuun, bi maksud tabi mapakalihin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.